teď. Takže čaute lidi, jsem tady Cookie Boy z Fox 1, nevím už dál. No, pozdrav. S Foxíkom presnejšie. Taky jsem mohl. No to je jedno. Tohle je jeho server, on je tady hlavní admin. No, majitel. Ja som majiteľ, no. No, tak. Na tomhle serveru se můžete zaregistrovat, to je jasný, ne jako na ostatních. No. A on nám něco poví o tomto serveru. Server beží vlastne na 1.5.2 ešte, lebo ešte nie je stabilný bucket na 1.6. Server je iba nedlho. Vlastne na ňom robíme iba 2 dni. No a zatiaľ tu není ani VIPčko, ešte musíme pozohnávať cenu. Skúsime čo najlacnejšiu pre VIPčka, no zatiaľ je tu 10 slotov, ale môžeme to kedy chceme zvýšiť. Tak práve sa robí shop, ten bude o chvíľu dokončený, pluginov je tu už celkom dosť. No. Vám ukážu zevnitř trošku shop, abyste si ho měli představit. Ešte nie je úplne dokončený. No, tady má Nika 9201, to je Event Master, myslím, že je? Áno. Jo, tak a kolik vás je vlastně adminů a mají prostě takhle? Sme tu vlastne relatívne dvaja majitelia, Olovo zdraví do videa. No sme tu dvaja majitelia aj s mojím spolužiakom. Mali sme ešte jeden spawn, vlastne predtým to iba ten bol taký maličký a proste sa nám to nepáčilo. Máme už aj 2 eventy. No a to je asi všetko. Pluginy sú tu základné aj so shopom a tak. Sú tu Ducati, až napíšeš Moony, tak to uvidíš. Ducats, no tak Ducats, neviem ako to mám povedať po slovensky. Sú to práve Ducati alebo niečo iné. Tak a tady vám můžu ukázat i, tady má nahoře admin tým. No vlastne sú iba admini, ale je to také zvláštne, lebo A tady má warpy, takže... Warpy ešte nefungujú. No, warpy ještě nefungují a jde tady set home, spawn tp. A to je dobré. Jsou tady joby, jo, teď to jde. Eventy, ty budou, nevím kdy, to bude robit Nika. No vlastne už 2 eventy sú, ale ešte to spravíme. Ešte aj pravidla poriadne nie sú spravené. A jinak vám, no, nedivte se, že mám tady ty čárky, to nic teď. To vidím jenom já. Tady má i Nether, jo a... Jo, jsem v Netheru. Vám ho trošku ukážu. Server je, neviem, niekto sa tu hral s portálmi nejak, akože veľmi aktívne, takže to musím upraviť. Alebo dáme úplne nový net. A tady někdo si hrál dost hodně s portálama. Portály by... Asi už vím, kdo si s tím hrál. Bobo. Hrál si s tím Bobo. Je tady PvP. Áno, je tu PvP vlastne zapnuté. A tak akože môžeme to vypnúť, alebo neviem. A můžeme, někdy se tady možná postaví PvP arena, ale to necháme Boulderovi. A máte už Bouldera vybraného? Tu vlastne sme tu majitelia dvaja úplne stále, ale admin niekedy je tu admin, niekedy nie, lebo väčšinou to nie je taká kvalita, ako by sa Jo, čakalo. a řeknu vám, že budu někdy natáčet na server Čarovňák, tak čaute. Čau.